Subtle Love, Chapter 12, Ziaktu, Bearr Chhakchhuak. Daniel POV. Daniel, tukin khan ichwak daya, kazum na saman che lom lau mel takin aron ti ve bui, karin lau lam daya ni, ka ngay tuan na a omring wangin, meeting ma ka kol ve topa, miron biak dan tur ka ngay to ay chuan araw pui day maya. Chuan, ka medical chuasan chuan min ngay ti na emni, nui sukin ka chut na doka na chuan, ban le lam ka ngata, du da zetin ka chu on duay bok. Are ta dewa, kay po ka chong du lok lau. Diktak chuan ichwa ma tur thumin silve si lawa, ka har khan ilaw to lau bok nen, ka ril ru ha manalom, in noy ka chuk khan min silve chawa, thla po ka thla man lau che sin, aron ti deu bui buya. A dan wang chuan arukin kanui le suk chin, thil hau tak angin lang ma se, min ti lim riaw. I har hun ka nga ka ni chuan ka tlai vek do na sin, I mutui lai ka kai thau che ni chuan, zo te mutui lai ka ti thin rim don ti na nia, chu ai chuan tui takin mu se a tha zo ka ni, baka thil pathum I la ka changin ka la thawalom, ani lom ni. Ing chu moi lak, ing ma ka ken tir si lau che ya, hey nang hi ka thom no emo, ka brai keng tel chu ni lau mo. Lau thon mel zeta ti chuan kanui chua khok, he nu hi chu adang lam ve ngot mai, meeting turin abra kamamo te lang mo. Meeting turin chu tiang chu angai tel ting tin nge shata, nu in sum zeta ka ti chuan aron aw ngek, ner sakin ka phone chu ka beng lata chuan ka da dewa, abra ka keng tel tak taka ngayin, min haw ngal mol, hetia ti deu pong hian, duom ka ti lek to zok. Tunge ibula kha, achong mol chu uluk takin kalau ngai tha a, ka hun abula ka man thei lo wange moni anin tariaw, ti toinan ka ngai thak lain, mi pa in aron be boy nia ka shat wang chuan, in hum ru chukin ka zot ngal. Mola tu man ni lau, I ti tur ka nei to a, ka da phot a ti chuan, achong man thlengin ka man thiam vek, ingi mo ka laka ze pa nei ani. Ani ka dania, vo ina ilaw le thei do na ni chuan, tuang dewin ilaw kal don nia. Phone kha dami aswang che, dilbara, naikal ka phal lawa, poni chua ka du lau bok, na thok tu te khan an shil lau che emni, shep hian, khoya ma chuak su, I chua ka ni chuan, let nga lang che, ina la ha dam ro, ka vin deu pong nga, min chang let lawin are wanga. Dilbara, ka shalom ka chuak leinem, TV ka ena, ka ti rin wang mai lom, chuak angin min she mai ni chu, engkim isoi ang che in min shil vekania, an chunga thin rim mia su a ti chuan, oi lo lutukin kanui suka, ka in hum ru chung bok. Eng tiklai mai po a motor tlari sha tur kha, makiti ve lawami. Chu thu ka soi lai chuan, tori aron luta, minute drai lo tet nuwa meeting kan chan don thu min ron shila, ka thin rim na po, thu nun tumin thok chu kala le hok chin. Daniel, ka chuak lo kalom, ma se ka let me kania, nakal lo ngot kha chu lo ka chan ai chuan ka tia, dora ka vakala, ma se ka thlen ma in ka let le dayalom, menson ka thleng chep, thin rim su zoi sap hian aron ti rewa, thin rim zwal tur nge po ka shenek lawe. Ina thok ve thau kanya, chataka na thok ka du ve thau sin, lo ka mamolom, ina ka chen wangin ka du apyang ka nein ka ti thei chuang hleinem, ma se ka ti pal ka ho ve to nia, menson ka thleng ani to mai aron ti le zungzunga. Kha bak I chuak to tur ani law ka ti chuan, min tial mia lawin a ve mai boka. Ani chuan, meeting chana hun do na ka kalange, karon beliang che, ka bial nu ang maya tiama, sana inin ka thau chuaka. Lokin Daniel, phone da ka tum to chu ka ngai thale nu no. Tuang dewin ilaw ho don nia, kalaw nga kang che, ka chong ve ma in a off ngal da ya, ko non le na man to law bok nen, meeting na lama chuan ka kal ve ngal mai. Mr. Pentagon, vo in su ipa point miro tel pui thai do ne, alom khop mai, ni chin mai khan aron thenga. Meeting room kong ka kalu chep to, ka pa aron langkal zata, ka room deuh ngut. Ka fa pa, thil dang lawania, ka rin tok lo wang chepo ni hek law, I chevel mu dom zet tur ka mu chak ema, vo in su ka ron tel ve chawani. Mirot kwa pa in ati a,
nui mel mu lawin ka bunguta kan zawain kanin zui luta meeting kan nei chung zongin ka pa chu ka me le chin heta alokal ve hi kalom te chiam lawani beri Mr. Daniel engtin nge ro man na chu kan kalpui theyang factory din bela kan thopui te ta na tho tur tam zok hi engtin nge kan pe kang tuna chuan na kanin dai viau bok si a meeting puite singa mi Mr. Donald chuan kapa ne na meeting zo kanin zui chuak tur chu aron ti a kapa melin kanui suk Mr. Donald nang nen hian rei takan thok dun to in ka sia nilaw kapa chang to in kan company tan rin om takin ilo thok to a voi khat ma tyang chong kam hi ila nei law tuna tinge email a hian lo thon na ka mu tlat le nang hian he thila hian ka hlot lin theilo iring ti na emni zok ka ti ngut chu tiang ka soi tu mani law he kan factory din na tur mun hi min chu pui tu company dang an om ve renga na thok tu thlengin min chu a min elzia po kan sia factory a chau kan in sorbinga kan na dang tam tak te hi engtin nge ni yanga ti kalo ngai to dewa ente kapa ni hi a hlau thongim ni kapa lam melin kanui suka Mr. Donald dara chuan ka von rwalin chilalem khol he thila chuan I boy lo tiang ka ching fel ma yang na dang ingai ven thau boka chung thila chuan iril ru lo seng jok ta che ka ti ngut Mr. Donald ka fapa a chuan in ngat phot ma yang o in ril ru ti halo khan om phot ula min el tok chu an om reng te kan shatlang ani lom ni tun thlengin an la hlotlin bik lo hi kan tho ho na zara ni ti shatlang ila a ti chuan bungutin kan kal chuak ta hloma Shep hian ka voi khat kol alalawa voi ni na po ala ring ral chhakchhuak abula ka soi to miau wangin ka kola ma se ala du lo tlatani chu ina a oma ka kola shelo ka ti don chuan dot ka suya ni ka kol shelo turin engma ati chu ka ring hau lo bok diklo omem ni ka fapa bangka ngok deuh dot la ya ka pai na run ti chuan phone chu ka ak chhawat I boy to lo chuan chu chhuni kil hawila chu nulama shareholders ho nen in mu kho minga ya wo ina nai zo ve kang miang ka dara chuan a beng thak thak ka run kalang ti supin chu chhun ka ei pui tur te lam ka mel zoka ka pa in min kal san rwalin ka phone ka phor chuak le a ka call le a khela nat wangin ka call tur thu ka shil to wang pya lama ka ngai to riau boka a chan chin shat ka du shim shim Hello, hey hi Mr. Daniel Pentagon inani mei chinga mi in ka kola chanrwal chuan ka su siam chapa in ka handing chadewa Hello, tungai biak du le ka pui bedu ni chuan ani chu meeting turin Australia apana wo ina aron le tang fel fai thlapin aron ti zom le keima Daniel khoya nge dilbara ka zo na chu a shelo nge ni angoi wangwanga ka thinin atwar lo lek lek khoya nge dilbara kawvat ro ka hantile deuh shoka midang le kapa omwang chawin kala insum ri dilbara kala biak lo wang po ani zok mai the ka kapu min ngai dam ro Miss Dilbara chu ina changina chwaka chu thu ka sha dwal chuan na sa takin ka inhum ro ngal thopui te ma a mirap thlak tak anga chet ka du lo na chungin ka insum na sama ma to kapu min ban lo sham ro Miss chu dan katuma ma se shep takhian phone ka vom che man lo chu nakina tan a chatak zet bangka nek dota na sa taka thok la in ka kut chuan mai ka hu wangwang in sum na savyang ma ila katlin lo lek lek in shing thlakal thei chu ni se na salu tukin ka che to anga dot mi shilamo Dilbara dot mi shil chuan ama ka ngai sakna le ka ngai na zong po a thai bau ne tak zeta ni tuna ka let ngal turani khoya nge omanga tubula nge omanga khoi muna nge a khosak me kang chung zong ka ngai to pya lama dot mi shil chan hi ka shedu kol no ni ro ka tum to law mai chana nge ka bia anga tuna ni law ka fapa I thin rim wangin I nai kal san turani law engtik lain nge ka pa hi arun thin phei man ka shelaw I thin rim chu a re le ma yang ma se na chu tiang ani law chan kan nei to nei le ta har zia chu I shat vek to kha in beng daila miron zom ro Dilbara POV Mr. Jonas heta in fam pui mai tur cheya min shwai turin ni lawa sin na ka tho anga yania khoi ka phone kha Daniel lan aron kol masa ka changin ka phone min lak sak da ya
Daniel ti thin rim ka du lo te reng nen chang turin ka phone ka lak sak thei si lo khatyang ichunga a thlen nu po in ila bedon mo a makhle mai dilbara ilo dang lam to tak zetani hi Daniel chu engwanga la bedu ngai ni fawa a chut mun atangin a ronding te hluai ente ka chanchin kan soi dun wang le dam doi min ngai to sak wang khan I du du isoi zoi thei ti na ni lawanya kan no pan lai chu kum tam takaliam to a engke madang lam to miron pan zel wangin ka to hnung ve shet bok ani chuan Daniel hi I du to ti na mo ke ni lawin ente dilbara khati lai khan no pang mai kani a kalsan lo che kha ka du ve thawa sin ma se ka pa ka nyal ngam lo a chan chu no pang tak tak mai kha kala ni wanga ni ma se tu na ka ron kir to a khoya ma ka kalsan to lawang che ka bianga rundom ngal zat to nun na tur om to miaw lo fa bangkila kan pa ni chuan kan ding dun rana tu emutal local se ka ti tu na kanom dan hian ka tho ka tinuam lawa min dang chep tlat ni mai hian ka sia ka khela damdoi min ka sak chak lu tu khan na nei lo ang mai minum tir sun te anuam lawanya engthil thalo ma kha ngai to swang che I tum vai chuan I chak lawang I sha em ka dan wang chuan anui huka engwangin mo ka ngai to anga kanin nei hun ka ngak thei renga lom zoi supin arun ti a kabyang chua aku zung puin atwai nau nau reng bok kalap ma ngai reng che asin kanin byak to lo nu po khan ka the ngil ngai lo che ka she reng che a ma se zung tur che in poisa ka nga tok lawa hetianga company ka nei nuwa kan kho a khan ka kir le a ma se in lo chwa san ve to thawa Jonas min kalti ro ka soi to kha tuna chuan engki madang lam to ka chung kwa le ka nu shon te wangin ke chuan ka ngai to lo che ama zong kha chuan ka sharing che asin ka ngai theilu tuk che a chan po tu ma ka kom ngai lo pha ma se tuna chuan a thei to lo ka in tun din nan thil pakhat sau ka ngai to angai to a tu ma dang an leng to lo Daniel po mo ani po hi inol ti na ani em ati chuan ma ni in ring tok lo zetin ka bungut nguta tinge ama ang chuan mul kan chan le mai lo nang pon min nga ya ke pon na Jonas du tok te kan no pan lai thil chu akal yam vek to a abaka nang nen chuan kanin thlau lu tuk to kan din mun te katan chuan minang mangai chu athiang to lo tlukani katan chuan sum chau apoi mo to tinge min mangai thei to lawanga poisa mo ka sia kan nei lom idam chuang in nuam takin ka siam thei to che sin itan in ka na tlak kan ni to sin ma se min kal sani do thunga ka ti palani ma se kan nu na midang khungin ka tumte ka hlo cham tir thei lawani bi sha thiam ro beidon mel zetin akun lapa ka dara chal ngatin angoi tarenga Jonas heti hian omsu inau panlai mangai kani wangotin itun hun ti boidu ma ta che ke chuan boina siam ba ka thiam hlei nem min kwaro arun ti thum du ta aril ru na nge po ka shelo chu bak eng ma soi to lawa ka khongai ve de bok nen ka kun ting lamin ka kwa le ta anunga ka beng thek thek bok eng ma thleng lawa ngai ro kani shengai lawa nun hlui soi tur pakhat ma kan nei lawa ka phone akut ve lama mi chu ka kor ipte ya chuan arun thun zuya Jonas anung ka beng lai chu ka choldat chuti rualin adingil ve nga la amin mi ka changpo in ahlim lawani ti chu ka she thei chutianga iti khera ngai hlinem chian ang po in kan om thelom ama ang thau khan ka thu soi chu du lo ti sha zetin luwa thing mun muta ai ama chuan chian satla kan ni hleinem chutiang isoi ama anga om lei du dan chuan om do ni la ka ril ru ka thunun thei do nem ni ka shelo itana har san na siam ka du hleinem a soi laklo lain a phone chu aron ri a ka kalange heta hiani om don nia engkim ka ti fel to poisa I choi ngai lawang hei chau hi chu ipom don nia Jonas akal to tur chu abana ka vuan le kalom lu tuk o nakina ka ru let le ang che chuan kan in min pek let le itum wang po khan kalom lu tuk ka thei ve le ka ru le vek thawang che kalom tak zet zet ole min ban jali du don lauti ka shalom zalo lu tu kanui sukin a phone ri reng to chu apika a chwa don chuan ading khomwang le
kanu ati deuh thota ranglu tukin atlan chuak ngal thil thalo athlenga ka ngai wangin alaka inthiam lo sa nen ka bek le phone kala a damdoin na nei lo ang mai in min chok ma se chak takin ka kal thei chuang lo man mo si in mong changin ka zuya Jonas loading te kara alut man sia an tlan chwa nuwa hotel kot ka theng phei ve cha bokai poisa nei lo ma ila ka mu masak ber taxi ka phar ve top Jonas te motor chu ka zui tir ve ngala fair pek tur ka nei thei dan tur lam ka ngai twa to lawa kapu chak deuh hlekin o akha tok chuan ka ti chena driver po chuan engma soi boy lawin ka soi ang chuan atlan ve mai zela Jonas te motor kan zui na lama hospital kan thleng hlul Jonas loading te alu man ka hlo wangin taxi tuk vera chuan ka daka ka au ta ngek kalom lu to kapu ti le chwa ka rwala Jonas panin ka tlan phei hlop hlopa ama po chuan ka zui ti a shelawan yang ameng phok deuh shu boka alo ding ngoi reng bok I enge thlenga tinge man mo takin itlan chwa thuta tinge min lo zuya le ro engma thleng law min lu san mai atu wangin ama a chuan akalna dal turin kawding le kher dilbara engma thleng lo ka ti chu hotel a khan wale le ro ama anglo dewin a oki chu avina amin menga chuwa thin rim na ka mu bok I om dan kha ka muthiam ve ka sin engma thleng lo ti chu soimia su I om dana hian ka shat lo bi ki ringem ni Daniel anen kanin hau ang main ka vin let ngek kan in ngai to ton le si chuan thila har samai mai le to ro ati po chuan lulul chwa in enge thleng ka zot lui ve chang ole ka kalwa tanga yania kanu thi chhongin tu na ommek I du to ki she to em ka kal do na nia nangpo le ro ti in kong kalam chu apana nula I chuan man kha ati chuan kalo la hoi de hu zui Jonas anu Mrs. Bearr thi chhongin alo om renga kein kalo ti khot lai char boka nula poisa chu min pe don lawami ka kal chwa le wa tangai don ania ka dara chuan ron soi boka tha avai khan la ro Jonas ron kir li a ka chuan man chu mi ron pek sak li a engtianga na sa in nge mo min puya tum ni hetiang te chuan ka ru zo seng top nang ka in man tur ringot po kha ka ngai to Jonas angai lo ke man ka pe ve mayang poisa nei lo chungin ka in thlashung to chuan ka ti ve topa ma se min ngai thalem loin alet le nal nala driver po akal ngal helai ka thleng to thau ti in Jonas chu ka zui zela Irwalin ka local ve ang Mrs. Bearr po ka mu lo na re to lom ba ka kalom thu soina ani maya a chadle ma chuan kalo pui veang che ati hlim deuh nan ti in kanui varvara ani po bungkutin akala anunga ka zui ve dat Jenia kanu chu engi an to ka thei vele ka ron kale emergency room ko ta nula lo chu a bengal borbor tuna amu theyem kavalu tange Jonas chu achi ai ni mai in ka shia magdeu chu tinge tuna nga po apa Mr. Bearr hi alolan mi alo ti hi ani Jonas adin mun hi a chalo khop mai tuna an en meka kan lo nga ri mai hi angai ani tuna chuan alalu theilowa a chale mayang lungai su keima mi ron mu a min la mu ngai lo wangin Jonas chu a mel le zeu a dilbara kanya Jonas a chan hi tim dewin ka hanti a noi sukin aming ka she to thauna a aming te soi chale in Mrs. Bearr private nurse ani thu chu a soi boka kanin chibaya kan pia loka chutna oma chuan Jonas kai phein ka chut puya ma se athla muang lo ti shat zetin a khu pa che drenga nervous lutuk angmain akut chu a elmol mol zel bok a chale mayang lungai su o akut el chu ka vun saka malam chu amel ngur ngora ka thu soi chu a shange shelo po ka she thiam to lawa angoi reng buk sia a chale em ang hanti ngai na te cham ka she buk si lawa ta ti vele to pa anunga chuan ka chu sak le ringot kan chuta changin darkar chan ve ani le chep to a chan chen sha na turber doctor te aron chwangai lo wangin be seina nen chau kan lo ngak ve to pa Jonas phei chu a chong mumal to lo reng akha tokin a chatle karin thu te ka soi ve bok Jenny soidan chuan Jonas nu hian asma nat na nein tun na ya chop cancer ni arin hlelani a doctor te nan en fel nuwa Jonas tan anatur ja ka she thiam bok
Jonas achale mayang ti thei ka nei mia lo poi ka ti min puya ka tan thil chi sang sangi ti a ka in hial min pelet boka ma se kai chuan chan pui thei na che pakhat ma ka nei si lo apoi lo heng chu kai pona ka ti thei phak bak pia lamania lom in thiam lo ngai lo ania min nom puya ka kya ngai om hian atok ri lu tukania ati chuan hun lo viang ma se ka nui sanga zalo ze thian ani po chu aron nui ve bok ipa hi alokal don lawami inu chanchin hi ala shelo zok nge ka zo na chu mol mang ti mel setin anui suka ma se anui mel ka ra chuan nat na hlir ka mutel thung chu tiang ani wang chuan soimai tur shelawin ka hoi a de hu a ani chuan min bo ra san dai to lom ila sha em kan kal bang tu kar engi muti chunga ka re wang chum kha khati lai khan ka pa ka vui liam renga sin mule mal ring ka nei lawa chu wangin nang tak nyal po ka run me gai lo che ni kha Jonas tinge chu ka la kai zep plata me shil shave torinia sin kalom lo lek khati lai khat ka ngai em min me du to lo ti in kalung oi lawa ka chap char chin bok ma se ke aya le tin alo tor na sadai zo ka Jonas me shil ve ta che ka ti rwalin ka dara chuan alua ron kata ka chawani ati chuan kwa in adara chuan ka beng thek ka kan pathum chuan kan ngoi chapa doctor te lo chwa hun mol chu kan ngak lela kan hu phur bok changro ka be ka changin phone ri ron chwa ka phor chuan dei ne la ni ti ka shia ka chan ma in dar zat ka in phot tlai lam dar ni alo ri to o Daniel iron hoto dona mi o zang khai wa in ka han zo ta Jonas chu a hadam theinan kala beng thek ring thawa alo la ho lo thu soi chuan ka tho deu hwaya a ho ani chuan ka omdon si lawa min zonga nga helaya Jonas mula min mu chuan ingkim hi a boy le ve kanga tuna khoya ngai om engwanga ka kol chang mi alo ngei ni a o chang chuan a kol ka pik lo kha a thin rim ti ka she thei mai Jonas chu ka han thlek zewa a ching dai Jenny po in phone chu alo mang mek boka I tuna bo ina kala om char lom khoya ma kal sumin ti kha zalo lu tokin kanuya ma se ka ring her pa a kan pya loka mi pa pani ding te ka mu chuan kanui top mak Jonas ka ngai to lo ka ding chuak zoka Jonas po ka din thun wangin aron hoi deu hu Daniel I englaw ingai angkha ani lawania Jonas no hi adam lawa chuan ka soi zo ma in lori aron langkal zata ka soi chun zom thei to law lori chwa biron pu chu phur fashanin a ai chak chuan aron kala ehe dilbara nangmo heta o sorry nangma chau in lo zok nimin lok ang thawin anui mel nel om tak ne chuan aron ti a ma se deinia lan avon le chat to hetai om dai ka ring me alawe engei ti renga o nia Jonas no hi emergency ina oma ka ompui ve a Daniel lom lo mel wangin ka soiban vek wa nei thak takin lori chuan Daniel la ba na thale hlawa apa in check up na result alam saklok do na wanga kaltlang angai thu soya kan wain min kal sana Daniel chuan keima chau min mel to min lo zui ro ka ba na ron kai rwalin kalau tal pin ve ngalwat Jonas ka kalsan ngo theilo anu acha chwa thu ka shat ma chu ka ompu yang ka lo ti ve to a tuna Daniel lo ka le wangin ka hosan ringo theilo ka tan po hian ain pek zia ka sha a ani tan po hian ka ti ve turani ai kalakal theilo Jonas bula hian ka omri angai anu din pun hi acha lo lutuka acha thuna ka kalma yang ka ti chuan arum chhuak khoka ka tol tum dor Jonas po arun thau chhuak ve ngal boka boina achwa lo shap ka be se engwang te shepa hepa phyang sen bula hian om fo ngei ni a min ti thin rim nan mo shep hian dilbara nangma wangin ka ti tur poi mo zong karun kal san ti hi sha em ka oi thailo zok engwang phyang sen chuan nge nangpana helaya in ti thin rim zwal tura karun kal ni even vak khan omzia omlo dilbara hian min nema do a ka puina min ru le ta do wang chawin min dom pui ni hi chuan nang helai omve tur hian kan ma mo hau lo che I do chuan ikal sun thei keima pun ka boy pui thei lutuk
Jonas chu alo chong ve le khir Daniel chu ati thin rim zwala ni ti ka sia achala te chuan thisen zam chu apong chol chola akuta hum ru na sa hle bok ha temo okay idu apiang iti thayang Daniel pentagon hian tu ma amamu lawe atnunga Jonathan ding po su herlopin akala ka shom ti na na salituk wangin ka zui le tu at hinri min enge ti dun po ka ngai to law ka khel Jonas sadam doi min ka sak na kha min la chok hlau zo ka tum ain ka kal chak thei phian mai Daniel isha thiam lawani kha engma thin rim chan tur om law Jonas net kanin kar chu ishiat kha anu po hi nu ang maya ke en ring chinania kata na poimo ve thaw sin chumi pyalama Jonas ka soizo ma hawin arod hoile ta akut lian z1 ka khaberu kwala min domin banga min dor bechor min zui to su ani lo chuan ka tina du mayang che ka khaberu a mer na po chu ana to na ka lain ati na chu engtiang takin nge ana tang ti po ka ngai tuang gam lo zok so mi shing phiang sent ming lam lo son voi khatal min be thailo em ni ati shoka